Mizoram mason na tur ram rotling pulal than hola hova bultran Congress Party a sarkar lo kumsom chunga roi cheman Tuirial HEP project hi kumsang ni pariata Congress Party in sarkar na achan achangin chunzom le ania ngor taka hnathawh chhozelin Tuirial hydroelectric megawatt somruk power project chu India Prime Minister Narendra Modi chuan December ni somparuk sang ni sompasari khan aizola aron hongta ani mason na rural yan Mizoram in amamo ani boka tun ma tingai to chuan phailama tanga power supply omlo vanga rei tak power supply top thin po alauzia omta Tuirial hydroelectric power megawatt somruk achang hian Mizoram chuan 12% 7.2 megawatt athonin adong meka mamodana zirin a label bok thin Congress sarkar masa khan Tuirial HEP project megawatt somruk siam deal na chu central a athlena central sarkar chuan pomin contractora nepco athlanghala heti laya Mizoram chief minister pulal than hola malang na in Japan atanga chanpui na poisa mga saktur ani a May sangkha zakwa somkwa baruga Mizoram sarkar le nepco in agreement anzi ang chuan February sang ni paruga avaya zoman tura ruahman ani Tuirial HEP project in ram amamo tur hi hectare sanga zathum somriat lai mai ania hei hi Ministry of Environment and Forest chuan July sangkha zakwa somkwa pasari khan phalna clearance ape ani ram hectare sanga zathum somriat achang hian project area atan hectare za somruk pakwa point panga mantur ni in tuin achim chin tur submerged area chu hectare sanga zani som point panga ani Japan sarkar hnuaitu Overseas Economic Corporation Fund achangin project estimate amount cheng vaibel zathum somruk pariat point somsari pani anron tum theya MOU po ni somni paruk thakwa sangkha zakwa somkwa paruk khan sign fel ani he project contract hi kumria chunga thokzo turin nepco chuan ma alangala kumsang ni palia zofel man nge antuma nabulchan na lungphum hi September ni sompani sangkha zakwa somkwa pariat khan CM pulal than holale Central Minister Sri Purkayas Thaten an phum dunta ani kumsangkha zakwa somkwa paria Decembera MLA in thana Congress sarkar tla in MNF in sarkar na anron siam ta atira compensation claim thei mi somli paria chau ni kha MNF sarkara compensation claim tu na satakin anron pung chhota zangla dom nangya tute awangin kumsari chungzet na cholsan ani nuwa kumsang ni sompania na tho chunzom ani estimate hi ennona siam chat ani cheng vaibel se sangkhat zathum pania thozo anita ani tui khwa in achim chhia tur Tuirial dunga hwanle ram nei dik takten zangna domna an mu theinan objection le compensation atan in report turin pulal than hola sarkar chuan kumsang kha zakwa somkwa pasari March ni thum khan notification ati chhuaka deal na tam tak enfel ani nuwa ram nei dik tak compensation pek tlak nge ni an ngai mi somli pariat te deal na chau chu pomsak anita kumsang kha zakwa somkwa pariat December tha MNF sarkar alopianga sarkar masachin felsa mi somli pariat tikha compensation achin felsak du tamai lava atharin notification ni somni thariat sangni pakhata achwale ta aizole champhai atang te in atakaram omlo VC pass le revenue pass 30 siamin le huan pass lemte lein an deal ta sup maya chung deal na chu MNF sarkar khan compensation pek turin mi sangkhat somni pakhat te deal na chu apom sakta ani heng mi sang chuang zet te hi MNF sarkar chuan nepco te na compensation pe turin atita
uluk taka record te zirchian ani nu in nepko chuan cheng nuai zali somthum pasari chu DC nena compensation atan semturin a deposita balance cheng nuai sang ni somruk panga chu a deposit du talo ani alabang cheng nuai sang ni somruk panga a deposit du taklo na chan nepko in a soifia na a chuan aba khi chu forest area ani awangin Environment and Forest Department Government of Mizoram nena cheng vaibel chesom ni pali point somli paruk forestation atan an lo choi to ani ti in an in soifia ani Forest Department nena compensation and pek to naram chunga mimal nena pek non lekha nepko in an du talo ani Forest Reserve Area hi central ta ani awangin reserve hwam chunga mimalin ram an nei theilova state sarkarin mimal nena ram ape theilo ani ani na taka chuan Forest Department kuta cheng vaibel somni pali chuang an pek to awangin amun ngaya compensation an pedobol ti na tluk ani hetiang hi thilom dan ani awangin compensation phase 2 pek le chu thilni phung tura nepko de chuan an ngai talova mipuile nepko de inkara insha thiam lo na aron thleng chhota a compensation nya tu ten nepko na thok tu te chu an kem lu le chuak tur an danga an eile barlag lu takngial po an phallo Mizoram sarkar le kongdang bingtu te in bia in total ban po li ani chhota a ban chu li ni ma se compensation mukim ani ma lo chuan van tlang tang rual ti chuan project na chu khoi an rem ti ta chuang lawa total ban li ani nuwa po na tho the ani tak chuan lo awangin kumsang ni pali khan central lama nepko thunei tu te chuan project cancel na thu anti chuak te hial ani pulel than hola shwai congress in sarkar na achan lo chung sangkha zakwa songkwa pariat atanga sangni pariat inkar khan Tuirial HEP project hi athwan opman lea congress in sarkar na achan non le sangni pariat atangin ngai poimo masaka nein he Tuirial HEP project hi chunzom le ani theinan chief minister chuan thei top in central lam thunei tu te bia in ma alangala January ni sompali sangni sompakhat khan central sarkar chuan remti puina approval achwale ta ani kumsari zet mai na cholsan ani to awangin amun ma de churam hnuai alo changzo to a tunnel anversa de po chirdumin alo no zo mana chutiang han then file mun le ma benbel nan hun adu rei le mai kumsang ni sompani January thavel atang khan project na hi bulchan le tak tak thei ani ta chowa project na thar thole a han ni phat hian lunglak na tura har satna an nei ngala kum khat zet lunglak tur nei lova har satna an to nuwa kumsang ni sompatum khan sai pumram kwari achanga lunglak phalsak ani awangin project na hi tlwang takin akal thei ta chau ani he hydroelectric project hi kacharam ri depa omani a hydel project atranga marlam luidung kilometer khatvel a hian Mizoram le kacharam ri omani mauchar le saipumram inkara he project hi siam ani a akhwana sanzong hi meter somsari panga zeta sang ani a fit zani somli vela sang ani akhwana bul thut chalai ber hi meter zali zeta cha ani a akautlang hi meter sompanga azawin azui chawa kan muang hian akhwana kautlanga hian kongpui zau tak siam ani akhwana leivung hi a volume atam hle maya a chevel tlang panga leide hi la in dam siam nan hian an hmang ani atui khwa tlingchin hi athui hle maya kilometer somriat panga zeta thui dil asiama adil china hian tlangbok island tam tak tuitling hian asiama tourist mun poimo siamna atan mun cha atam hle a hengte hi la develop chozel tur ani ang atui khwa zaw le thui em mai hi sanga khoi punna atan du thu sam ani bok Tuirial le tuirini in fin na thlengin he tui khwa li hian achim thlenga arwa tui don thleng a catchment area hi square kilometers somli panga zeta zawani
tui khwana chaga hian diversion tunnel leiver pani lian tak tak siam ani a chung leiver te chu hetlang dung sei tak hnuaia hian akal tlanga meter zasari somruk pasari vel ve ve athui ani leiver pakhat hi po pen lovin atlang thla a pakhat zok hi meter zathum vela powerhouse lama lak pen ani a hei hian powerhouse a kolphetha siam chhuana tur turbine pani te chu a khavirta ani power project a hian tunnel siam lai tak hi hau tak lai ber ani a tunnel hi meter ruk hol tlanga lian ani tunnel pani thui zong bel khom hi meter sang kha zanga somthum pali zeda thui ani vertlang satlia ani mai lova tunnel chung hi concrete cha taka lining chwa vek ani tunnel chung lam thuana concrete pan lai ber po meter khata cha ani powerhouse chunga turbine khovir tura tunnel lak pen na lai phei chu concrete lining ti nuwa thir cha taka thua chwale vek ani diversion tunnel pakhat hi chu lak pen lovin atlang thla a tui khwana le powerhouse lam pe fel ani nuwa hei hi chu khar phui ani a manzui to lo tur ani tunnel pakhat zok hi chu turbine khovir na tur tui kalnan manzui reng ani furlain tui khwa hian tuya tam lutuk chang om thina chutiang tui lian sa kam nan chuan spillway an ti mai hi asira hian siam ani a spillway a hian gate pathum oma hei hi tui tam lutuk sa kam na turata na siam ani Tuirial hydroelectric power project in kolphetha asiam chwa atanga 12% chu Mizoram sarkarin athlonin adonga abak 48% chu Mizoram sarkarin nepko nen achangin alei thin ani tuna kan thlir mek hi powerhouse building ani a lein hnuai lama floor enge mozat a in phuma achunga hian power siam chhuana khol unit ni a oma unit khadin gol phetha megawatt somthum pe chhuakin an pani in megawatt somruk an pe chhuak thei ani Tuirial Hydel project hi nepco ina thoka anwaya hian patel company chuan civil work an khoya tuikhwa dam siamte spillway siamle powerhouse baga hnathawh tak per tunnel siamte chu patel na ani patel hnuaya hian SR le Vijayta an omle boka chung ho te chuan civil work chin chu an kutken ani nepco hnuaya tho hian bell company ten hydromechanical na zongzong an kutken vele thunga bell hnuaya hian pes ho an thok ve thung chutiang chuan he project how tak zet mai siam puitling tur hian amun ma mi sang ni zathum zet chuan chhun zan zoma hnathawkin an omchil ani Congress a sarkar lo chunga harsat na tam tak ato nuwa Mizoram roadling Tuirial hydroelectric project megawatt somru kolphetha pechuak thei chu peifel alo ni ta a India Prime Minister ngein aizol khopui achangin aron hong thei ta hi thillom om avani em kanram chunga keimani thar chhuange hydel project atrangin electric kan chi eng takung mai pathian ne na lom thu isoi mol molang u Mizoram State Referral Hospital Falkawn din ani dan le MiMER din chho ani dan te tun tuma hian kan thlir ho don ani Mizoram Institute of Medical Education and Research Falkawn hi aizol dag in pui achangin kilometer som panga vel ani a motorin minute som thum tlan vel ani aram hi aramin azaw thle a bigazani somnga pali point somriat pali zeda zawani aram hi National Highway number 44 World Bank Road in Atantlanga kongpui achanga atlak lamrama hian quarters ni somni pali oma achwalam tlang chungzola hian hospital main building omin asir chimlama administrative building omin achwalam liama hian anatomy mortuary le TB building tebaka biomedical waste hospital bollo big en kolnale halralna incinerator shredder le autoclave te a ombok ani
residential building omnamwal hi azaw lea henga hian inkalpona kongpui NEDP summangin lai ani atulangin helai rama hian building lasak belzel ani ang hospital main building a hian OPD le diagnostic block baka hospital block A le block B a om administrative building a hian hall thatak tak le medical college laboratory baka library changtlung tak a om tel bok state referral hospital a hian 24/7 emergency duty omin ambulance service po 24 hours duty a om bok he hospital a hian department sompali omin national program chi sang NTCP NCD NPPCD ICTC te mumal takin an function mek State Referral Hospital Falkawn a hian operation theater pali omin OPD le emergency room ate minor OT datel alani cheubok State Referral Hospital Falkawn hi medical college adan mantur ani awangin NEDP summangin nasatakin thuam that ani a khol changkang le chaber bera thuam ani diagnostic lamatan laboratory changtlung tak siam ni in pathology lampo nasataka ti changtlun ani a microbiology le biochemistry lama mantur khol changkang le chaber ber da ni in tuna hian na chi sang test le exam ti the alonita tunma a phailama thon zia ngai thin biopsy thlengin helai muna hian ti the alonita ani Falkawn Referral Hospital a hian digital x-ray khol thaber chi man ani CT scan le MRI khol thaber berte NEDP sum mangin leito ni in install mek ani a hunrei lote a dam loten an mang thei mai don ani endoscope colonoscope le bronchoscope thlengin nitin dam loten na heng khol mang hian doctor thiamten en fe in an boy pui chhotamek ani he damdawi na hian dialysis ti thei trep ni in laparoscopic surgery thlengin ti thei alonita NEDP sum mangin tui supply le power supply thei ang bera thuam that mek ani Aizawl Civil Hospital le State Referral Hospital Falkawn inkar a hian nitin bus service voi li tlan tir thin ani a hei hi dam lo le an mani boy pui tu te tan achangkai hle hospital tlo tu te tan canteen thatak siam ani a damdawi in building chunga le a chevela damdawi zorna le eile in zorna dor po thnem tak a omta he hospital a hian BPL le PMJAY RSBY thak tu baka healthcare sum manga damlo enkol na lam boy pui tu te mumal taka da ani boka heng hi mi har se jok ten changkai takin an chhormek bok he damdawi in ti changtlun nan hian NEDP sum chengnoi zako chuang man ni to in chengnoi sangkhat zariat vel sen so na turwa man na po akal mek bok ani Mizoram Rohlu Medical College MiMER po tluang takin a function meka hei hi na sa zoka ti changtlun le ti len chhozel tur ani ang Medical College nei tur hian sarkari nasatakin ma ala a thil har sa le khir khan tak tak paltlangin voina chuan a hlotlin na kan lo mu theita hi thillom om tak ani Medical College nei tur hian letter of permission nei phot angaya Medical Council of India in te na sang asiama an mitlung taka chungde chu kalpui vek angai Atantira classroom pani mi za som ni len na ve te library azau zong bithia ombaka le khabu sang khat zanga aya tlem lo omna te nei ngal fek atula library a hian le khabu journal som ni
Indian Journal sompali le Foreign Journal paruktal a omngi angai cheu heng ba ka hian x-ray call omzat turte OPD le OT nei zat turte bithlia a omveka ni tin damlo in entir zali aya thlem lo an om nge angai Dr. Zirlaiten mishing ruang an zaya an zirchia na tur ruang pariat atanga som englai po ina omreng angai bok Medical Council of India in abithlia dana chuan zirlai pakhatan damlo palital ni tin boy pui tur an om angaya MiMER hian abulchan nan zirlai za om tura ruaman ani angin ni tin damlo OPD in entir zalital an tlin angai ti na ani Atira bulchan na hi angai renga a om athiang lava chan ani nu kumruk na a damlo OPD in entir hi Mizariat an tlin angai dona chutiang chuan zirlai te po kumtin an pung ve zel don ani kumsang khat zakwa somkwa parukhan khatilaya rorelai Congress Party pulal thanhol la kai shwai chuan Prime Minister PhD Devagoda in Mizoram aron tlo tumkhan Falkawn Referral Hospital din na tur atan an lo dil chu vaibel se somli phalsak ani a munma atan tuna om na Falkawn ram hi ti fel ani chutiang malak ani meglai chuan kumsang khat zakwa somkwa pariat in thana Congress Party chu tla in MNF le PC trangrualin sarkar na anron siamta a Congress sarkar kalyamta in amalak na te chu chunzomin kumsang khat zakwa somkwa pakwa a sumhashwai central atangin release aron ni heng central poisa manghian main building baka administrative building te kitchen building te laundry building le staff quarters ni somli pali lai mai an sa chauta ani heng building te hi lualum lovin hun rei tak a oma kumsang ni pali khan aminga function tir turin doctor pani le staff nurse pali baka group D staff pathum da anni a an lualum zo lo nge mai he hospital hian hun har satak apal tlanga atira be se aphak lo hle kumsang khat zakwa somriat pariat atanga sanghi pariat chung khan state pon lama trangin a building omsale munhma de cheibola mantang kai tuma enchin tu po anei nwala Manipal Business House tebaka South India atrangin group ni in anon enbok ni in shiat ani hei baka hian Roman Catholic Koshan Enkol St John Medical College Bangalore de chuan an branch pakhadatan cheibol chi ani MT in anon ngai ven boka khatilaya sarkar na tel tu tinen po in biang na nein lekha de po akal manual ni in shiat ani anni baka hian Cayman Island atrangin pol pakhaten anron thli thlai boka anni hi chuan malang na soitham an nei lo kumsang ni pariat kum top lama in thanpuya pulal than hola kai shwai Congress Party chuan sarkar na anron changle ta a an term top don lama bul an lo tran to an sarkar lo chung kumsom chunga Falkawn Referral Hospital nasat taka thuan opto chu din thar le turin ma an langala sarkarin theitop a chuan na azara he damdawi in hi medical college atana man ngal ni in voin hi alo thlengta ani Congress sarkar pulal than hola kai shwai chuan sarkar na an siam le tir phat atangin CM chairman na hnuaia committee adin ngala theito pa mala in consultant terwain medical college din na tlaka damdawi in din puitlin tumin ma an la chawa ruaman na an siam chu central lama thonin theitop chhoin an bozui chhozela an project siam de chu nol sak anni changte a oma beidong lovin project thar dang siamin Medical Council of India lamin an pomtlak ani MT in an thonfo mai ani beidong lova an bozui zel nuwa ni somni panga me sangni sombariat khan medical college din turin letter of permission MCI chuan anron petheita ani MiMER hi August ni sari sangni sompariat khan chief minister pulal than hola chuan a honga hon ani nuwa alom na po ro pui takin nei ani program sa daktak min pezelani
lali suan ke malo choneng ma in thei silo ba atia chawangin alama chan hian thil tam tak ati theini te kan ho to tan tria Mizoram Rohlu Medical College kan ram chu nge ya kan nei theita hi alomom hle ani MBBS zirdu mizo thalai titan kong zau tak ain hongta hun har sale khir khan tak pal tlanga Medical College changtlung le rin tlak min chhop chwa saktu pulal than hol le akai hruai sarkar chunga hian mizo mi puiten lom thusoi kan ba hle ani